Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Myntri hamsilat malim pada Myntri karat nongkrem ubadai pet ya Shnat rat Tynring ulakan tho ha kabai dei bat kajing klumar bat bami ka Huri Hura Hapoh Shnat rat Tynring ha kini ki khendiat sngi habakran cheki ka to kat ni kila pathai kubor Myntri hamsilat uloong ba kajing mi ka Huri Hura Hapoh kate ka Shnat rat kadai na kajing le Syiem ka Hima khairim kaba u ailat ban pen kala ya kador bar Shnat rat Shah kador bar tangjong ki khat nyokur Shu ulai tu Hapoh ka Shnat rat Tynring baya ka jingjiet bat ban pinskem yo sordar ka rat layat ling ba ki bakrau jong ki rat nongkrem hakipor bakam menshwa kat ba ha kani ka kinti kilayat lat ya kani Myntri uloong ba kani ka jingjiet sordar ha Shnat rat Tynring kadai ban jiet bet da ki nong shong shnong kentei bat shinrang ki bala palat khat prasnem henrei ka basngo phala baya ka jingjiet sordar Shnat rat Tynring lapen kala ban jiet tang da ki khat nyokur ha kani ka kinti ba ulapen pau ka jing persha ba tang ki khat nyokur ban yo jiet sordar Shu lai thu baya kani ka kam kala don ru ka jing yatai ka bala ne slem bha ba omdei ban jiet sordar tang da ki khat nyokur namar ba Syiem ka Hima khairim lembat ki katu kat ni ki priang ban jiet sordar ka Shnat rat tang ki khat nyokur Myntri ulai thu ba shwa ban wan ka election jiet sordar ha ka Shnat rat Tynring house nem arhaja apusan na kaliang ka jongki ki lapha ka jing tho shi kertong ki baya khun ha ka election sordar ban pin sange shwa ka election ka bala jiet tang da ki khat nyokur namar ba kam dei ka linti ka badei Henry ulai thu bawat la ki lapha ka jing tho ban sange shwa ya ka te ka election ru ki ba panya ya ka election kim snap bat burom ki yat bet ya ka jing jiet sordar Shnat rat Tynring tang da ki khat nyokur Shu ula Kynnoh bagi bakrau karat nongkrem ru kim shem lapenya ya ke election jiet sordar Henry la shupha brio da Syiem ka Hima khairim ban penya ya ke election jiet sordar Myntri hamsilet uloong ba ka jing klumar baro kami de na ka jingle Syiem namar ba ula don rupa ka jinge Shah Liang ha ka ba mau kum Myntri ula persha nadu basdang ya ka ni ka kam ban pin kala dorbar tang ki khat nyokur ya ka dorbar Shnat rat Tynring Nga ada Myntri jaga rai nongkrem Hapoh ka Hima khairim bat ngalapat dia kini ka kam Myntri na sau terli kisna nadu bala orden yang akat arterek bunai feb kat kendai spa prafuar nadu kata kapur hadu kani kapur ke pemeta kadang dei Myntri jeng kerai nongkrem na ha ka Hima khairim dehendak kerai nongkrem kebun ha kisna Hapoh kerai nongkrem palat ya kis pak tadi kisna bat kini saudara kata kalong saudara Tynring saudara berbudang saudara di pesok saudara ungket bat saudara kerdan mentang kakam yang kerdekat kerdan kadang sak hakti kejami ki background kerem bangin pendek banjir dulu saudara kerat merah kerdan te yaki berkhot di bala jia Hapoh Tynring hakini kesi balada tolongan percaya pi maka mi katu ka pentin ka baong ba ngem itu yo hamsilat mali pada kung Myntri Henry utuh bakran yang buong ba itu yang Myntri melihat pada hamsilat melihat pada kung Myntri kata kalong ba ha ka wording ru udai umbar ubalang jiet mangahi Hapoh ka Shnat Tynring namar ho arhajar khasan ka district council ha ka Kanri Turik Mats arhajar khasan hapde ka Huri Hura Hapoh Tynring katai le ka jing Huri Hura hapde upai ba nong Tynring bat hakpur kadang long usia ding do kum saudara Shnat rat Tynring ka Huri Hura ko besar kai bangki
bat kata ka jing huri hura ti kami na gilong keme di badan Hapoh Tynring. Kaseng gilong keme di badan Hapoh Tynring. Dan kami ke huri hura hanta. Dina kata kadang Syiem ro mla pembacu. Dia sekonsel ro kamla sudah pembacu. Dehadian kata ke dia sekonsel ke Syiem ya karai baka tung yang bangan long acting sodar Hapoh ke Shnat rai Tynring ha ka khat Ndriu trek benai pril arja khasan ka penyai mana ya ka Shnat rai Tynring para ko bai. Dehadian bangal ke distrik konsil ke latung yang aku acting sodar ke distrik konsil ke pan yang ke pan nanga kong bapidei ben jiet yaki extik member kat armut de ngal alej Tynring ngajiet yaki extik member jom kita ke kat armut kumba ke distrik konsil ke pan nanga. Dan kita ke extik member kata kadai kebangi jiet bat di pai ke kerteng jangki ke siapa ke distrik konsil kilong kata upembiang nang spung dia usialbi san kli udah pembiang nang spung udah sekretari usialbi san kli astan sekretari state melian pada di treasurer Wen Starlin setup udah advisor Waddington nangrum udah extreme member de nanta duit nangrum de extreme member balajiet melipada de extreme member shining lating de extreme member Starland Karmaki de extreme member but Henry Bairo udah extreme member de hangni kidon chipomut tengah jiet pan so yang presiden jong keseng long keme Tynring makan long ke member Hapoh isi kujana. Dan presiden seng samla Tynring makin long ke member Hapoh ke isi kujana. Ini penyai je ke dikekam. Kekam ke yaitik narong sedap. Baru kai kekam ke jam kelabait. Syiem ro untuk kelar syuk. Kade se konsil ro kam tu kelar syuk. Te manga bat kini extik member dia penyai ya kekam Syiem Tynring jarang kan babat duit nangrum uklano nak dah ko jeng klan babat duit nangrum ni tepat yuni bolong sekretari bementa untuk nangrum kerteng udai pensan nangrum ubawan ha kejaka balaklan upa duit nangrum. Te konta kikam kijam kiat baik gadenti te ila persan ngau menteri masa hanong teman dengan la berpek dut itu kikam kijam stage sport rai Tynring nama rai Tynring de kebrahe na ila persan Syiem buat ke distrik konsil hidup uang ba pelong da kajing jiet ya saudar ha kata kajing ong jang Syiem ke distrik konsil ban jiet na ya saudar ngi bon kam ta kuno ban jiet ya saudar mana ban jiet na pedang jongi te ka executive committee kelarang dak away ke rai ba dak away ke sur ngi Syiem ni jiet ya Waddington nangrum ba undang kandidat persya ya usie dengdo usordar umbalasa suspend ha kesinaran ke distrik takam biar baik kalau serang jaya bukan dan dari kemana ke distrik konsil pan kapan sangnya no yang apan hakakan dia utre di sembar but nak distrik kan persenge yang distrik konsil kan persenge yang Syiem pan utung acting sodarno na we na pedang jengi ki menteri jang ke bakrau kara ino krami da menteri
midas tarata penyat pangui ke kan pedang te hak jing penyat chung rengkat bat ni Myntri berasangun te ngia pengkre ya ke election te hak ta ke jing pengkre jung i ke election kalapoi haus nam hajar kapra dei na kata kadang ma kata ke election ke budget kata kadang jet paro daki kentai bersenang ibarat kapra senang dan diberi ke badan ke itu te na kata kadang ma namar ba mensyah po Tynring hakini soda ki ba mensyah umju Shah le kintai mani som dorbar ne mani ji soda umju Shah te hak po jongake ba ngap diang ya ke jikar pat jong kini ke seng kilom kemi Tynring bayangiru dei ban kutu blang no ha dorbar jong karai Tynring te ngade ye kata swabne ye kata alai selok swaba ke district council alai selok swaba kini ku sai ba kumno la dele ye kini ke district council ro ka ong bakabiang kiri sai ro ki ong bakabiang na marka kum kesnis ka kum ka konstitusi negeri India di balak khatras dan seneng di badan di kepik kila ben Syiem hakado kudu ke election de manga ubah pediang dia kata babarok hoy kan thei bat sindran ti de banjo bani thebut Hapoh Tynring kata ke jing thebut Hapoh Tynring kelong ke ba bro Liang ke jingitan na kalian yang saudara berim ro dino kesan tu ke bakhan na kani kalian jom wording ru rengkat bat ngi ke bakra right nong krem ye tres tama ban penjok di wording kata kapur dalam DC kanang beri na simit jungi na stesa simit sunok krem jungi paturo ka sim kiara termasuk dalam beri paturo ka sim kiara te dah dinata kata kasni bayi terbut kata kejingi terbut dekat sekrep blok paper di badan dia pik berkhoi yang baik ngalah kemau wadu penyak Syiem lu usaha pokse wan terbut sti aku ngafi bisa asik pokse dia terbut sini penyak Syiem kat bat di bahayang dulu tongan Myntri ngaka etik jangan kadang dan sport Tynring kadang deh nak terbut jangan Tynring apa ni pek kadesya dah ya Tengah jing terbut kesedang nadu prabiyen ustaz aku dah dosa biji jan miet bat hakajuk sni nyaw ya kedua de hakata kasni banyaw ya kebuat de warding nong warding tan nong room ujab ya usi dendo usoda berim sispa kharabut ngalah kenal hakajing imjona mendapat kebafla mata kalong ba kumdo ma ya kata kadorbar jom ke Shnat the right Tynring ke balong da kadorbar paibat penggelar sa kadorbar kur kebel hakam liu Syiem ro ya keren kata ya memsa ki pabun balang ro Hapoh Tynring ki ni pediang tengah lagi keren Syiem baong mai pila ne arkan tanga ong Syiem kuni apa ke right nong krem jangi kata sau pusat dari gisnem ngalalong Myntri ngam paju yosno le kata ke baong ba kan jiet da ke dorbarkur pelong dorbarkur ya ke dorbasno kapla denta tu Syiem syara mai lari ni tak kendaro ma belayu Medon so kitu kiwe pat ki Myntri ru ki support Syiem de nak tak kadang
Dia ketua kakam saat untuk. Dia ke district council ru. Kamla le isu dah. Hadian ketua pan ke district council ke rakot ke hearing. Maka kot ke district council ke hearing, kita ke hearing kalau nilai ke arfu kunai terek ume arhajar apusan. Kita ke hearing Syiem rembak rawalan. Dawan mi hidup Syiem rembak. Mat kita ke hearing, kita ke jingya keren, ke jingya peni, ke don harta. Dan rai ke district council para kadang buram badi Syiem. Ke district council ke pa ya ke city Shah Syiem bat aga pisingi ke bakra bak ong ya Syiem baya ke nekakam pidai banyak pembejwa bat ke bakra nukra bat ke bakra kai nukra tak te katak mo mai pi katak ti pembej ke nang poi kam poi sunu sunuru dan rai dai halor kini ke berkhat ma mentah kembalong hi mentah Hapoh Shnat Tynring kata kajing ya dia jaka kajing ya dia ya kajaka kata kajaka kabakia dia mentah dek jaka jo kerai dei kerirai nei dah jongno tu dei kerirai gumno ya kajaka jong kerai unir saudara jaka khanyokur ula bendi ya kajaka jo kerai Klem kajing tip jengi ke bakrau no krem kita rai jo kerai. Gumno sudah lah bende kini berkoi. Hakajing sisa. Bar khoi gitu. Idai banjo saya ke anusi lagi bakrau no krem. Ke kebajian mansua. Umang podang ude ke ni sulang township. Hakitu bor ke mansua. Ni ke bakrau no krem. Persange ke tu, itu ay state government. Ke state government. Te hadir nang tu, umau pedang uhap panwan dem pat cengi bat pan jaka emosi lagi ke bakran kram. Tu selak bendi kata. Serius long. Te Henry uni siapa kuno te. Kak jaka ni kakambak kamsan ulahi tang Hapoh kejempet ke jauh. Kejeng penyai ke jauh, kejeng penyai jong kita ke khat nyukur. Kepada kita kulur orang ni. Sebab lah kali nak kata-kata. Dia nak kata kadau bang ang sutu ma kani ka kam kanumpai sunu Syiem ro ban rai kini ka kam sistem na kedese konsil bahkan rai kini ka kam nasuba kedese konsil kan sistem na ma belayu ma kadon kejingatan telai padan kini nama belayu kini ka tak ya bisa ke bomdai sudah tak patah kendak kan saju meladaki tokulur teh ni. Kuno kita kini panat, kuno kita kedorban Hapoh Tynring, kau bedi tang kata, kan benamuan arti ai pat gom, kidi hado kata, kebetulan. Dia kata, naya keren, dia kata kajong kitu kinamuan arti ai, kaya ada kajong, mat kajong ni, ibakrau no keren, yang keren tang namta. Kum ubakrau jeng kerai no keren. Bola sensar. Belalong menteri satu lagi senang. Bat matahi ke basak nak pedang ki menteri pada sa stamanga bat menteri luar ba. Menteri luar ba ini ulah parat dia ka seterusnya. De nak kata kadang bangang oh. Ya kini kakam de Syiem wah pikir apa kini kakak. Te kumang keren mengamita keren saya baik bahasa ni kita bakal keren minum pedang dalam leru ya kini katnya kur memar balayu bakam juga atau kerai keren keren. Pi bapi ong ya kata ba warning uyo ya kata sanat na Syiem kaya makarin nama Syiem ladon yang pada ladon apa kalian bang mai pi kejing kedan bangi akan ta Syiem pedang dah nrei pedang yang kata khanya kur ya kata ka jing perlu election Syiem sebab pelava uai notis hakas gitu dia kumla syai deka
si sajang kemudian segi di kesuan dia bat ke election upulong hakamon dia Maklama kata kerkit hakdat sulang kerkit hakdat de malar cang kata pada kilawan singi ki bakal makrem nak be Liang dangi ilaong yaki ba ide mempersengit ila ada kejing tok sini cakap sebut mempersengit itu election McDonald meliam pedat bodai boya kontes jika nika election ulat pediang tang si ya kejing tok kebawan lagi ki bakal makrem dan rei kini ki waipat tiap sekman tadi hatta bahawa job sub wording di nak kata kada ba dan ba kontes si menuru de kebasiat kami tak para mati itu de hadin bakiladep nata kir pentip Syiem mata kasih ba kila yo ya kejingjok Hapoh kejingjir saudara Hapoh Shnat Tynring kumesai Syiem asana masuk masalah Myntri wat ya kesana ru ya kibe kisnong nakirat Myntri lada kesnong lajir ya saudara orang masnong kidai bantuan singi ki bakral korai nakrem ki bahap korai long ki bahap siki korai tak ya dak jong kile ceki ba nin ai ya ka recommendation na ka benta ba usim pun ai sanan ndai ya kare khimna Syiem ya lalu di kita berkhoi tadi nak tak kada ba kene ka kam kalau hakan ni kedur namar badai Syiem bersyadang parat ya kene khanyo kur dari takut. untuk melakukan itu election kalau kita dia bersiap pun untuk Syiem Syiem upah di kibri ke jamun. Syiem ni upah mau di kibri ke jamun. Daki parametri ki babdai nak karai no kerembat bandai kondok dia taka election. Kalau kampung nak berfight nak sedap. Utrai jong karai jadon mentara dari wanda kiwai pak kibana kiwai pak kira ban kondok ya election apa ke Hima khairim ngidon undriu rai undriu dendo kata unong krem unong beri muli musya unong kedri balawan Myntri day tang karat no krem tabayo ya kekerdan bakra bat kibe kira iyo kibasa khat iki kibasa yangi lakot kibakra de karat no krem tadai nak kada ma kajikhat iki kibakra de karat no krem nomor 4 kalau Syiem Hapoh ke Hima selong menda idai ke bami nakarai krem ka krem marah ke bami ke pak sentil ka kun ulai silong kadang krem marah kadang Hapoh no krem ini yo bakal no krem dengan takada bat hakje kapor ulang skor na kejan melem ngam udai nakarai no krem kalau kita, ya, kita kerap rakyat ini. Ini yang Myntri. Ya kita yang Myntri. Ini yang kita kerap rakyat.